Jotono kulumka ani channel o angkai tomo nunoro ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready angkai tal job advertisement te online information related videos sanamo angkai phaidi tini kaisa ketal job advertisement nalenai omo angka Tripura Public Service Commission ni bukhak tei advertisement number 90 ko rijak tongo omo sajak ka 90 o jaga o 90 bona fide citizen of India selection candidate under the mentioned post rijak tongo oro 34 post tongo unreserved 19 SC rong ni bagai koroksa tongo te ST rong ni bagai 14 post tongo omo permanent post tongnai basic teacher 90 tutor and senior resident group A graduated in different discipline of Agartala Government Medical College GB Pant Hospital under the Health of Family Welfare Department Government of Tripura the pay scale is 54,000 klai rejangnai angkai norok nai di angkai o jaga o rejangnai norok nai di angkai oro post tongo nai di anatomy o jaga post kaise tlangjanai ST ni SC rong ni bagai khoroksa nai di psychology tongo oro kaini post unreserved kaisa ST kaisa angkai biochemistry tongo pathology tongo microbiology angkai pharmacology nai di forensic medicine community medicine general medicine respiratory medicine kaitai dermatology skin angkai omo aike kwbangma post tongo norong nai di angkai sini ST rong ni bagai oro 14 post tongo angkai je qualification tongnai boro apply khlai di angkai o video no norok paithak joratoi nai tongdi kam ka saimana bagai angkai oro phaide haike no kwbangma tongo nai di kwbangma subject tongo norong nai di omo angkai omo ni bagai angkai oro unreserved tongo ST rong ni 14 post tongo angkai oro sajak education qualification angkai tamo nai di recognized post graduation medical qualification MD MS DNB omo angkai norok rimanai angkai je qualification tongnai boro apply khlai di angkai oro nai di SC ST omo rong ni bagai omo relaxation rejangnai angkai je candidate interested tongnai haike qualification tongnai apply khlai di omo TPSC ni bukhak tei angkai last date angkai 28 tarik jora si last date February ni 28 tarik jora angkai norong ni list tongkhornai March ni 11 angkai interview ngai 16 no angkai nai di total marks alone selection 100 mark 90% omo academic research performance nai tai 10% angkai interview angkai je candidate qualification tongnai boro apply khlai nai di angkai omo sajak ka nai di information important information angkai noro online application portal ma khlai nai angkai noro online application form ma khainai boni website ko angdi roana description link ko omo noro nai di 17 simi 28 jora tongo application form fill up khlai nai ni date angkai khlai di o date tongsa angkai oro nai di tam nor ni je documents tongbai mani angkai oro sajak group A post ni bagai angkai 400 ke rang nangnai angkai tai SC ST candidate other state dong ni bagai angkai o jaga o unreserved sajak oro angkai norok nai di tai norok omo ni bagai taisa kwbangma saimana musongkha boni website no visit khaidi kamkha saimanai angani description no rirwnai boni website angkai tomung norok tabuk phana ni channel no subscribe khlaya ko angkai subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related videos sanamo norok ni bagai angkai phaidi tini ni bagai amsung nung situng jotono no